Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Atambayev'ka Kırgızistan'dan başka yerdi. Kırgız elinden başka elin gereği yok. Yola çıkma köylü barına bir Давай. Генерик. Арка, генерик. Что? Sonun. Yok. Buraya olmalı. Online. Bunday. Sana re. Arta öt olsa da çoğurak bundan sonra arkadan daha falan. Gelelim tatlı o zaman. Peki jurnalistler geldi. Şunu armayız. Mikrofon. Salamatçılar, mekendeşlerim, ben Kudağaş'ım. Rahmat barınarga, dostkolunarga, yönetkenlerge. Kudağaş'ım men aman esen barıp geldim. Sapar başaldı oldu. Bardığın sürüşüp, bardığı jakşı oldu. Salamatçılar, dağı bir jolu. Men abdan толкунданып атам, анткени ушундай сагынып да калып турмун. Рахмат барыңарга. Бардыгы жакшы, аман эсен барып келдим.
Sapar baş aldı oldu. Görüp atasınlar. Yakşı dostunuz var. Atayın diltegen samolyot jönötüp. Sıyır matı menen tosup. Bardırın süreçi olduk. Kuday olsa bardır jakşı olur. Kuday olsa bar. Ankeni Kuday biz menen. Biz yolumuz düz. Biz çındık 3. rovatağız. Kuday 3. rovatağız. Eğer 3. rovatağız. Adirettirik 3. rovatağız. Şonduktan albatta biz daima jengemiz. Maga güç kuat berip atkan sizlersiniz. Alanayındarım, erim, rahmat. Men abdan толкунданып атам, анткени ушундай мамилегерди көрүп атам. Men şu işe içeride Kuday ursa aktap berem. Aktap berem, rahmat. Albatta çarçapta kaldık. Üsküdar'dan beri. Neçe uçup varıp bugün uçup geldik. Sizlerge rahmat, çarçap aytkansızlar. Kança kişi Ayba bazıga vardı. Kança kişi Arkavastan geldi. Bir yakta da kança kişi tosuğunda. Albatta rahmat var. Var rahmat. Tazim etem sizlerge. Rahmat, tazim etem. Rahmat. Amana sen bolgula. Biriksek koldan gören. Biriksek koldan gören. Aman bulsun. Aman bulsun. Elin var, yurtun var. Elin var, yurtun var. Aman bulsun. Ağalar yürü de düşünüyor kadar. 세명 보자 정배 들었어. Çocuk aytkan gelbeyt. Aman tur. Bölgenden mına alыс аймактардан да сүйүнүп атат. Анткени көпчүлүк айткан келбейт деген келеринен мына эл ишенет. Бияқта Рита Борбукеева сүйлөп атат. Рита Борбукеева абдан жакшы маанаймен элдик литр силерге рахмат, ушу жаш элер тосуп алдыңар ошол жакта чогулуп. Чоң ыраазычылык элдик штабтарынан жалпы бүт туугандарга даамыңыз тийип кетиңиздер. Элдик штабтын жетекчиси сүйлөп койсуңарбы, кандай жакшы күтүп алдыңызбы? Сиздерге рахмат. Мынакей ошо жогоруда айтылып кеткендей эле Кудай буйруса бүгүн Кыяз Исмаилов элдик штаб башчысы. Берип коесуздарбы? Алмаш Ашеничти ушунчалык кызуу тосуп алдык. Кудай буйруса ден соолук үчүн Алмаш Ашенич азыр элдер менен өзүнүн сөзүн, өзүнүн ыраазычылыгын айтып,
эс алган кетти. Биз азыр ушу элдик штабтын атынан уюштурулган анча-мынча дамош тийип кетти. Бардык элдерди чакырып атабыз. Рахмат, айтканыңар келсин. Мына герой жанталаш отур. Ким бишемдетсе ким алмады. Штаб Рель интервью беріп атат. Здрасте.